Eto, hvala vam. Ja ću se probati znati sa ovom bubicom. Pokušat ću biti kratak. Gore je tajmer, imam 20 minuta. Kad postane dosadan, vičite na mene. Ja sam dobio danas tu priliku da vam pričam kako zapravo dolazi novac u ovu cijelu firmu. Čuli ste, trebamo njegovati kupce, čućete još prekrasna predavanja do kraja. No međutim, gdje je naš interes u cijeloj toj priči? Ja upoznao sam u svom životu jako malo ljudi koji rade, a da za to nisu plaćeni. Svi mi možemo raditi jedno izvjesno vrijeme, no međutim nakon nekog vremena struju moramo platiti, režije moramo platiti, zapravo od kud dolazi novac u cijelu ovu priču. Ja sam zamolio Marka ako ćemo moći onaj jedan slajd staviti. Ovo je nešto po čemu zašto mi zapravo radimo cijelu tu priču. Ja ću vam sad pokazati kako mi pokušavamo graditi posao. Pokušat ću vam to nacrtati. Radimo ga iz dva različita segmenta, odnosno tražimo dvije vrste poslovnih partnera, odnosno dvije vrste ljudi kojima nudimo. Prva stvar koju radimo, tražimo kupce. To je nešto sa čim radimo promet, sa čim radimo zaradu i to je nešto što radimo svakodnevno. Druga stvar koju radimo, tražimo, ja ću staviti skraćenicom, PP ili poslovne partnere. To je ono što je Laslo rekao malo prije, spomenuo da se nada da ću ja spomenuti 4 kreditna boda. Razlika između ovih i ovih je u tome što ovi rade 4 kredit case-a i zarađuju novac, a ovi tu kupuju proizvode. Ono što je mene u cijeloj toj priči jako zainteresiralo, odnosno u samom startu, bila je prva stvar. Proizvodi su fenomenalni, u aloe veri ne trebamo puno pričati, ne trebamo ulaziti puno u tematiku, manje više 5000 godina se spominje unazad, danas svi znamo za aloe veru. No međutim, biznis kao takav kreće kad krenete, odnosno kad skužite cijelu priču da treba raditi 4 kreditna boda. Ja ću se danas u ovih 20-25 minuta pokušati što jasnije vam biti za one koji su novi, za one koji su prvi put ovdje da skuže šta zapravo treba raditi u ovoj cijeloj priči. Ono što ja osobno nisam ni u jednom trenutku posumnjao u proizvod i mislim da o tome, ako sumnjate u proizvod, odmah ću vam reći u startu, ovaj biznis ne možete krenuti graditi. Prvo se morate uvjeriti u kvalitetu tih proizvoda da bi iz srca mogli preporučiti ljudima ono što vas oduševljava. Šta mi radimo? Preporučamo ljudima ono s čim smo oduševljeni. Kako krećete u cijeloj priči? Svi koji se odluče koristiti ove proizvode i uz pomoć jedne pristupnice potpišu ugovor, nalaze se na poziciji distributora. Šta znači biti distributor? To su svi oni koji nemaju 2 kreditna boda, imaju pravo kupovati proizvode u cijelom svijetu, no međutim nemaju pravo na nižu cijenu proizvoda. Šta bi to značilo? Ovdje kupujete proizvode po punoj cijeni, imate pravo od 17,6% svaki put kad nekom omogućite da kupite proizvode. U pravilu je to vrlo jednostavno. Ako ste s tim zadovoljni, preporučite to svojim prijateljima. Jel to radimo svakodnevno? Jer preporučate svakodnevno neke stvari ljudima. Kava, majica, pizza dobra, restoran. Jel to sve radimo? Ista priča se ovdje dešava i firma vas za to nagrađuje sa 17,6%. Šta radimo u drugoj priči? Tražimo, rekli smo, poslovne partnere, jel tako? Kako tražimo poslovne partnere, odnosno kako tražimo kupce? Šta se dešava? Ako tražite poslovne partnere, šta dobivate sigurno? Dobivate sigurno kupca. Znači, drugim riječima, kupci nam dolaze sami. Jel tako? Ako tražimo ljude koji će raditi 4 kreditna boda, nudimo im poslovnu priliku, sigurno dobivamo kupce. Statistike su sad tu svakakve, ono što ja mogu reći na principu, eto, radili smo nekakvu analizu na principu paketa. Statistika vam je u prosjeku od 10 ljudi koji su isprobali proizvode, dobijete 6 kupaca i dobijete 4 poslovna partnera. To je naše osobno. Zašto? Zato što iza cijele te priče stoji dobar proizvod. Ako stoji dobar proizvod, jel ga možete ne preporučiti? Dalje, ne možete. Šta se dešava? Poslovni partneri, minimalna investicija za poslovne partnere je 2 kreditna boda.
Drugim riječima, poslovni partner ostvaruje 22,6% svaki put kad nekom preporuči proizvode, 22,6% ima nižu cijenu proizvoda koje može prodati kupcima ili koristiti za sebe. Prvenstveno, 4 kreditna boda je princip da jedan kreditni bod koristite za sebe. Ja osobno ne mogu vama pričati o dobrim proizvodima ako ja to ne koristim. Jer smatrate da možete nekom reći nešto dobro ako to niste isprobali. Možete probati. Međutim, Edo je malo prije spomenuo, vrlo brzo vas prokuže. Kad vas prokuže, cijela priča pada u vodu. Osobno smatram da je ovo pozicija od kud bi svi poslovni partneri trebali krenuti, odnosno od kud bi svi trebali početi razmišljati o biznisu, jer im je ponuđeno ono što nam je svima u naravi. Radimo ono što volimo, preporučamo ono s čim smo oduševljeni. Sljedeća pozicija je supervizora, tu već kreće malo ozbiljniji posao. Osobno, Rolf Kip nas je masu puta podsjetio na važnost ove cijele priče, odnosno na važnost marketing plana. On prihvaća 3 pozicije. Prva pozicija je supervisor, kad govorimo o poslovnim partnerima, zato što tu počinjete već zarađivati malo ozbiljniji novac, možemo reći, ali ne dovoljno velik. Druga pozicija je menadžer i treća pozicija je diamond. Sve ovo između je u pravilu jedan put do nekakvog cilja koji bi vam trebao biti. Kako se otprilike zarađuje? Ovdje kupujete proizvode. I to je ono što vam u pravilu može biti blagoslov da preporučite dalje, može biti sve, no međutim morate koristiti proizvode. Ovdje u pravilu ne zarađujete. Ono što zarađujete je toliko minimalno kad govorimo sad o većim prihodima, da je tu cijela priča, znači tu ste, možemo reći, malo bolje ste se upoznali sa proizvodima. Tu dobivate možda 300, 500 kuna, do 1000 kuna, znači ovdje. Već na ovoj poziciji, sad ću vam objasniti, razlika između ove pozicije i ove pozicije je jako velika. Zašto? Zato što ste ovdje sigurno počeli raditi. Ja osobno nisam dugo u Foreveru, 2 godine, nisam imao tu priliku niti jedan kupac koji je samo kupac da mi je postao supervisor na osnovu svoje kupovine. Ne znam, možda ovi koji duže rade, ali tu je već ozbiljniji promet. Ovdje znači, počeli ste raditi, radite puno, a zarađujete još relativno malo. Šta bi to značilo relativno malo? Na poziciji supervisora u pravilu ja osobno, mi smo dobivali nekakvih od 8 do 12 tisuća kuna, znači provizije kad smo se nalazili na toj poziciji, ali radili smo puno. Razlika između ove priče ovdje i ove je što ovdje zarađujete otprilike do 15, ali radite puno manje. Zašto? Zato što već imate ljude ispod sebe koji su skužili cijelu priču ovu. Kužite? Znači, naš posao nije prodavati proizvode prvenstveno. Je i to je jedan sastavni dio posla. Međutim, naš posao je učiti ljude da rade ono što radimo mi. Duplicirati sebe. Drugim riječima, ako vi radite pravilno, svi ljudi rade ispod vas pravilno. Je li tako? Ovo je posao kopiranja. Ali ako vi radite krivo, šta se dešava? Svi rade krivo. Znači, ovdje zarađujemo, u prosjeku možete do recimo nekakvih 15.000 kuna zaraditi mjesečno, radite već manje nego što ste ovdje radili kad radite full power, kako kaže naša jedna suradnica. Menadžerska pozicija je zapravo početak posla. Za one koji misle raditi ovaj posao ozbiljno, ovo ispod se ne priznaje. Priznaje vam se ovo. Zato što ovdje počinje ono pravilo da nemate limita. Ne zbrajate kreditne bodove, zbrajate novac. Ovdje zbrajate za bilo koju od ovih pozicija uvijek u 2 kalendarska mjeseca bodove. Znači, ako ste napravili u ovom mjesecu 10 bodova, sljedeći mjesec morate napraviti 15 da bi došli do ovdje. Kužite me? Kad ste došli ovdje, više ne zbrajate bodove, počinjete zbrajati novac. Cijela priča kreće ovako. Ovdje imate 22,6%, ovdje imate 35%. Ne znam da li, za one koji ste novi, da li me shvaćate. Jako je velika razlika u samo 1% na takav promet. Ovdje ste sami, ovdje imate grupu. U prosjeku menadžer koji radi nekakvih 40 do 50 bodova mjesečno nije nikad ispod 15.000 kuna mjesečno.
Da li je to iznos koji bi vas interesirao? Da li je ovo nešto što možete odraditi? Ili ima neko ovdje ko sumnja da može postati menadžer? Ili ima ovdje neko ko zna da ne može postati menadžer? Odnosno da neće postati menadžer? Kužite me? Šta je vrlo jednostavno? Čuli ste kako se ovaj posao radi. Šta trebate napraviti? Trebate raditi. Da li ovdje neko ima ko radi, nemojte javno reći, ali možete onak potajno dignuti ruku, ko radi u firmi, a da ne radi, a da dobiva plaću? Koliko vas ovdje ima koji ste zaposleni u svojim firmama, odnosno u nekoj od firmi radite, a da imate preko 15.000 kuna plaću? Razumijete me? 2 mjeseca se gradi posao, mijenja vam cijelu budućnost. Ja sam spomenuo na jednom predavanju sad u Ljubljani kad smo bili, ja ne želim da ispadne, ja sam sad izašao tu na binu, meni je forever promijenio život, meni je ovo, meni je ono. Jer i ja sam bio sit takvih priča. Ali ono što vam mogu reći, nama je dobro. 2 godine smo u poslu i ne razmišljamo ni jednog trenutka, znači kako ćemo dalje. Da li je to nešto što nas može voditi, da li je to nešto što nam može osigurati budućnost. Morate doći ovdje i početi razmišljati o poslu. Ovdje počinjete zarađivati lovu. Razlika između ovoga da ste ovdje i da ste ovdje je velika. Ovdje zarađujete 300 kuna, ovdje zarađujete 15.000 minimalno. Ovdje imate ljude koji rade, ovdje ste sami. Jer da ih imate više, bili bi minimalno ovdje. Šta vas sprječava podijeliti svoju informaciju, odnosno informaciju sa ljudima koji vas okružuju? Čućete danas Žolt ima jedno prekrasno predavanje za one koji nemaju ljude. Svi kukamo, jaučemo, ne znamo ljude. Postoje tehnike koje su ljudi studirali, ljudi izučavali, pisali doktorate kako se to radi. Samo ako vi imate volju, onda to možete postići bez ikakvih problema. Menadžerski bonusi. Rekao sam malo prije sam spomenuo da cijela priča kreće ovdje. I kreće. Znate gdje je lova? U ovom malom sa strane. Šta se dešava? Ovdje ste sami, tu ste jedini vi, eventualno imate jednog menadžera i tu ste menadžer i zarađujete toliko koliko sam spomenuo. Kad se popnete na prvu razinu, to je senior menadžer, znači da imate 2 menadžera u svojoj prvoj liniji, nalazite se ovdje, počinjete dobivati veći novac. Imate 2 ljudi koji zarađuju iz ovog posla, koji znaju šta treba raditi, koji su dovoljno motivirani i ne trebate ih pretjerano motivirati. I to je vaša sigurnost. Kad napravite 9 menadžera u svojoj prvoj liniji, možemo i sa 5, ali bitno mi je 9. Znači prva stepenica je senior, vi ste menadžer, tu ste senior. Dobivate od prvog menadžera 6%, ali ne samo od njega, nego od njega i od cijele njegove grupe. Drugim riječima, šta bi to značilo? Imate prijatelja u... Recite mi neki grad. A nemojte baš Zagreb, u nekom drugom gradu. U Poreču. Imate prijatelja u Poreču. Taj prijatelj ode u Poreć i upiše ljude tamo, podijeli informaciju sa njima, dođe na poziciju menadžera, nalazi se u vašoj liniji, vi imate 6% od njega i 6% od njegove grupe. U prosjeku menadžeri su minimalno imaju oko 100 do 150 ljudi u svojoj strukturi. Sad vi meni recite, 150 ljudi koji svako jutro u najlošoj varijanti operu zube sa pastom za zube na kojoj vi imate 6%. A ne znate ih. Je li to nešto što bi se isplatilo? Kad ih napravite 5, onda ste soaring, a kad ih napravite 9, onda ste safir. Na safiru kažu da počinje ozbiljan posao.
Na Safiru vam se ovih 6% mijenja za 1, odnosno podiže. Postaje 7. 1% na 10.000 ljudi koji peru zube sa pastom za zube na kojoj vi zarađujete je jako puno. Ne znam da li to možete otprilike brojku predočiti, ali u prosjeku Safiri, koliko sam ja pričao sa Safirima, minimalno 10.000 ljudi imaju u svojoj strukturi koji kupuju proizvode. Razumijete me? Kad napravite 17, cijela priča se diže na 8 i kad ih imate 25, to je taj slavni diamond pozicija, tu dobivate 9. Drugim riječima, kad ovo tu prođete, odnosno kad tu dođete i kad odete gore u ovaj dio, novac vam se povećava. Šta bi to značilo? Što više zarađujete, to vam više dolazi. Što imate više ljudi od kojih dolazi lova, to vam se postotak povisuje. Pa mi je to sjajno zamišljeno. Ja sam tražio godinu dana rupu u cijeloj ovoj priči. Ja sam to rekao javno i otvoreno. Mora biti negdje caka, ne može to biti tako. Ali, znam spomenuti na svojim predavanjima, ja vam imam otprilike 20 do 25 načina kako ovaj posao ne možete sagraditi. I definitivno sam ih isprobao sve na vlastitoj koži. No, međutim, otkrili su se jedno 3 do 4 načina, odnosno točnije 4 načina kako ga možete sagraditi. Ono što je ideja cijele ove priče i ovog seminara je da to sve prenesemo ljudima koji hoće biti s nama. Da li od vas novih koji ste danas ovdje vam je suđeno da budete s nama ili nije suđeno, to zavisi isključivo od vas. Ono što je bitno i što je važno, ja osobno učim svoj tim, mi ovdje nikoga ne molimo. Ovo je predobra prilika da u pravilu ju odbijete. Ako vi to ne vidite, onda definitivno vam nije mjesto s onima koji su uspješni. Da li će svako to prihvatiti? Neće. Čuli ste u proteklim predavanjima statistiku brojeva. Ali činjenica je da orlovi u jatu, nego ih trebate tražiti pojedinačno. Koliko vam treba da nađete onog pravog? Ne znam. Ali znam da ih trebate naći samo 25 da sebi i svojim budućim generacijama promijenite život. Da li se to isplati? Da li se isplati samo za vas da budete ovdje? Pa vam je dovoljno 15.000 kuna, 20, ne znam. To isključivo zavisi od vaših apetita. Ono što vam mogu reći, lako je doći. Šta je najteže napraviti? Ovo tu. Ovo je najteža pozicija koja je moguća napraviti u Foreveru. Znate zašto? Zato što imate milion onih zašto. A zašto ja baš to moram? Zašto to mora biti ovako? Zašto to mora biti onako? Pa to bi možda bilo bolje da je drugačije. Pa ja moram uložiti novac. Pa ja moram nešto raditi. Nema tajne. Ovdje se radi, ali se zarađuje. Vi se zapitajte, da li to što sad radite vas može dovesti tamo gdje želite u periodu od 5 godina. Za ovo vam treba 5 godina. Da li vas ovo što sad imate u glavi može dovesti tamo? Ako ne, mislim da je možda pravi trenutak da se zapitate. Zašto? Zato što smo prošle godine u 6. mjesecu bili mi smo Hrvatska mala jedna zemlja, 4 miliona, 4,5 nas ima, nema nas baš puno, ne možemo se uspoređivati sa gigantima kao što su Indija, kao što su Kina, kao što su Amerika, no međutim možemo se usporediti sa onim šta imamo. Ono što je bitno i što je važno, najveći smo u rastu u Europi. Ima nas jako malo, ali smo najveći. Poznati smo i po sportu i po svemu da smo uvijek prvi. I u Foreveru smo prvi. Bio nam je Aiden O'Hara na Go Diamondu u 6. mjesecu prošle godine u Budimpeštu. To je direktor, to je dopredsjednik. Sad ja vam s tim titulama nisam baš nešto pre sposoban. Dopredsjednik cjelokupne kompanije bio je u Budimpešti na Go Diamondu gdje je rekao da je zadovoljan sa rastom. One podatke koje su službeno objavljene na stranicama, 2.300.000 suradnika u Foreveru je postiglo u prošloj godini 1 stepenicu više. Da li je to s ove na ovu, s ove na ovu, s ove na ovu ili gore više? 2.300.000 ljudi u svijetu.
otprilike oko 10 milijuna suradnika Forever ima, ljudi koji mogu kupovati te proizvode. I kompletno cijela kompanija imala rast od 11%. Koliko vaša firma ima rast koju radite? Ja ne govorim da je ona loša, da me ne shvatite krivo. Ja nisam nikad radio za nikog drugoga, uvijek sam bio privatni poduzetnik. Ali kad znate kako jedete kruh tamo i kad vidite šta dobivate ovdje, možda je vrijeme da se zapitate. 11% na svjetskoj razini. Od kada je otvoren Forever nije padalo. Samo raste. Hrvatska ima najveći rast. Napravili smo, mogu reći pokret, momentum, kako se to zove u mrežnom marketingu. Imate možda loše predrasude o mrežnom marketingu. Da li vam vaš život je ono što ste sanjali? Znate kako je, kad smo mali onda sanjamo. Sanjate dobar auto, ja ću imati dobar auto, ja ću imati veliku kuću, ja ću imati bazen, doći će princ sa bijelim konjem. Znate, na kraju se sve to nekako kroz život, otprilike oko 40. do 45. malo izokrene. Dođe možda samo konj je pao, dođe samo konj. Princ je pao, dođe samo konj. Onaj auto koji ste sanjali, onaj veliki Ferrari, Porsche, malo ste ga izmodelirali pa je sad možda nekakav Fiat. Znači, pa je kuća više nije onako kakva je bila, pa ste si ju malo možda suzili. Šta je sa vašim snovima? Gdje nestanu? Gdje nestanu vaši snovi? U tome što vam govore susjedi. Znate koliko me briga šta moja susjeda misli o meni? Znate šta se gleda? Koliko ste vi i vaša obitelj sretni? Da li je ovo prilika za vas, ja to ne znam, ali mogu vam reći da je nama otvorila oči. Lijepo je kad možete spavati dok koliko hoćete, možete raditi kad hoćete. To vam omogućuje ovaj posao. Kad? Kad ste ovdje. Minimalno. Nemojte to raditi ovdje ili ne daj Bože ovdje pa da ostanete tu. Pretpostavljam da među vama ovdje ima ljudi koji su bili jako pametni. Mi smo bili skoro godinu dana pametni pa smo bili tu. Razlika između ovdje i ovdje je jako velika, vjerujte mi, kad govorimo o novcu. Možemo mi pričati ovaj je samo materijalista, ovaj je ovako, ovaj onak. Shvatite me kako god želite. Mi svi živimo od novca. Ako tu informaciju podijelimo sa ljudima, dobit ćemo novac. Kako? Točno onako koliko smo zaslužili. Točno onako gdje se nalazimo. Pa sad, da li se isplati to napraviti ili se ne isplati, to vi sami morate odlučiti. Ono što je bitno, rastemo i narašćemo nešto veliko. Da li ćete vi biti ovaj ili možda ovaj, samo vi o tome odlučujete. Ali ono što je bitno, velika su vrata Forevera, samo morate biti dovoljno ponizni da se spustite i da uđete unutra. Da li je to ono što vam život nudi pa iskoristite ili je to ono jednostavno što prođe, o tome samo vi odlučite. Hvala vam.